Siyakwamukela mbukeli wethu ngaphakathi kwehlelo ngakwethu our home lapha sikhuluma khona ngendaba ezithinta thina sibobaba, zindaba ezizasakhisa amakhaya wethu, zindaba ezizasipholisa emikhumbulweni. Lamibizo ngubongani wakwaMthombothi. Angisingedwa, nginanasikutani, angazi wayigcina nini, angazi mhlambe ukhumbulani, nangithi Mr. LG Lawrence Gabela. Ubaba Gabela enginaye e-studio sethu namhlanje ngakwethu. Baba Gabela siyakwamukela, siyathokoza ukuba nathi. Life is good a bit. Tamati. Nayi tamati. Nayi tamati. Noma uthi uyayilahla iyamila. Yeah. Kuyaphileka. Uzimkhona. Yeah. Kuyaphileka mangithi life is good. Impilo ayistopi ngezinto ezihambile empilweni yakhe. Impilo istarta ngezinto ezikhambile. Wow. So ushonelwa ushonelanga but life is good, life goes on. Le ndaba yetamati ake sithome lapho. Umuntu angazibuza ukuthi nakhuluma ngetamati nelochisana ngetamati. Itamati isithelo senzani? Tamati one ayina discrimination ayikhethulula. Uthi mixa ngenyama yenkomo yenkukhu mixa ngepapa lodwa itamati ngena konke. Wow. 2 itamati ayihlabi ungayidla noma unganamukhwa unganambese ungana knife. I-adjustable itamati noma ungayilahla lapha egadinini uyilahla ungacheck nokuthi ilahle njani ikulethela amatamati amaningi. Wow. So that is in short itamati ayiboli. Yes. Mayibola kushuthi izovuka kakhulu. Wow. So ilife yethu ngiyifanisa netamati. Wow. Ngamanye amagama singaphosela kubaba othi sengilahliwe, abantu abasanandaba nami, umndeni awusanandaba nami, ufana netamati elahlwe ezaleni, abangaziko ukuthi iyothi vela ngelinye ilanga bayibone ivela namatamati amanye amaningi, sikuphi ithemba siyaqinisa ba. Yes. Ine self nurturing. Wow. Tamati ayuhlakuleli. Kuthi kunokhula iyazi ukuthi yapi yo. Yes. Ilokhu iproduce ayithi hayi imvula yikho. Yes. Ezinye izitshalo zenzani zidependa kwimvula ungabi unawo umuntu odependa kubantu ukuthi uphakame. Remember you've got your own fingerprint. Yes. Isebenzise. Yeah, kungakwethu mbukeli siyathemba ukuthi lezi ndaba ezifana lezi ukudla abaningi bethu esikomeleko besiloko sizibuza ukuthi kanti ngakwethu kuphakululwa nini. Sifikileke nje sizokuphakulula ukudla okumnandi. Baba Gabela siphila engikhathini zesimodeni man. Noma sithi siyagatelela sithi no ngisafuna ukubuyela emva, ngithanda impilo le yakade, ngiyayibona yihle imnandi, beyivikelekile, beyisenza siphilile. At some point we resist change because we think change is bad. We never discover ukuthi change is good, and then how to adjust when you get to change. And then bese sizithole sithi no man, you know what, isimodeni esingathi ngiswe esiyiproblem. Yo David uzongikhulumisa kakhulu. Yeah. Yabona ungakwethu lo. Yes. Ngimfanisa naselokishini. Yes. In modern life ikuma estate. Yes. But estate ayinayo traditional life. Wow. The two must mix. Yes. To produce something. Yeah. Uhlale lokishini kumnandi but you need to go ku modern way to adjust. Yeah. Ngoba kusekunama AI manje, artificial intelligence. Ngiyakuzwa. So there's nothing wrong about modern, but ungabi fake modern. I-modern yakho ayibe ne-foundation yasekhaya. Mangikhuluma ngelokishi sonke sihlala emadrobheni manje masihlabela abasekhaya edrobheni abafuna isihlabe. But animal rights and all that. Uhlabele lokishini la ubuya khona. Lokishini uthola umalume akunike wisdom ongeke uyithole edrobheni ngoba edrobheni kwi-modern life umakhelwane uzibheka yena. Yes. Awukwazi ukujabhela umakhelwane uzombonisa. Fama uma ugula kwi-modern life kuze ambulance mfo. Kodwa lapha elokishini kuzomphakathi kuzumakhelwane ngescrap enyana kuthatha service impilo yakho nge50 rand akufake esibhedlela bakufaka amachubu kwesisikhathi ungayile sisibheka uvela umama prophet athi ayiphuza nakho
atiphuza lokhu uzoba right Yes. ibuye immune system yakho the two Must they are balance. not the enemies the problem yethu masiya to come to your siyayithatha modern life but singayi research bese si change uthi uLucky Dube uthi is not about Beno Peter Tosh uthi this man is looking across the sea thinking across the sea mayishintsha igama lakuthi uThemba ufika ngaphesheya usesaka uhope Yes. kanti hamba nokuba uThemba kwakho Yes. eAmerica bakwazi ukuthi uThemba Yes. ngoba kunento abayifunayo kuThemba it's uPeter Tosh uthi you are an African Yeah. it's not your color Yeah. so ukuba original Yes. ku right but mawungalanda into modern unganayo ioriginality yakho Yo. angeke ukwazi ukuinterpret Yo. you will not interpret ngoba that's why bathi charity begins at home Yes. esikolweni is a highlight level but ekhaya is a foundation a fountain of hope isikole siqala ekhaya khumbula sasakhuluma kuhlelweni ngithi mina uma is a first teacher ngoba ukufundise ukuthi ma ba atiphinda Yeah. that was a teaching Yeah. Ilimi nje leli silikhulumako silifunde ufundise nge-environment uteacher ukuthola sekune foundation so ungathi mawungena ekhaya uthi umama is the first educator you miss that education kamama ekitchen khumbula umama ukwazi ukuthi enze ukuthi umuzi wasekhaya noma ungapendekile kodwa mawuthi ungena ngegate uze kunuka kamnandi ukuthi uthengeni awazi that smell umama mayihambile kusala kuyindlu ungasasalanga kube umuzi ayingifuna ukuya kude modern Hey. Mbukeli siyathokoza ukuthi ukhambe nathi ngubaba uLawrence Kabela sithinda impilo esithwenyako sibhiyo elimaza isimilo somuntu ongubaba impilo le yesimodern ngiyo yenza ukuthi ubaba angasahlonipheki kuliqiniso kangangani lokho kwi-law noma kwi-language le ye-law kunento kuthiwa is not a true statement yes but is a normal talk okay it's not a factual talk yeah uma ngisho kanje uma kungena i-modern life ungubaba yakuthatha over bokuphi wena because if kunama principles are right because ukuba ubaba is not to influence only but is to put your foot down uthi la kukwamthombothi yes la kukwagabela yes meaning every country inama rules ayo every surname inama rules ayo i-technology mayingena iqala la ukuthi wena abantwana angikhuluma ngami there was a time in my house you know when you are blessed don't lose wisdom yes bekusangena laswasuba khuluma baba advertise la le technology uthi kube ne DS ngapha kube nani ngathi mangithi phapha ngathola every bedroom yami that time ngina 4 bedroom ngathola every space kwami sine TV ngathi and wonke umuntu uzivalela lapha yedwa yabona lokuthiwa ine camera imulti hey yaqala ke i-problem yaqala before iphone remember iphone Yes. beku hello bye bye right ngathi mangithi ngiyacheck ingane aziphuma endlini isikhathi sebreakfast asekho la ekhaya dina umina omunye udlela ekamereni isikhathi lakhe sedinner asekho la ekhaya ayibo ngathi no isikhathi sesupper manje kwaba i-room yeah kuba yi-apartment uthola sekunesitshana lapha sesamakhelo kusade kudliwa khona kube nesitshanyana lapha mawuthi lengane uyibona ihle lapha i-comfortable yeah ngazi ngenzani ngathatha 3 months nginganayo i-DS endlini ngifunda sibuyele ngakwethu yes to go back to say who we are besides these things singabobani mazingekho lezinto yeah kwaba very anything that you do but you need to be cruel you need to be
cruel to be kind. Yes. Right? Ngibe kahle. Yes. So every time mawubaba angifuni ukuluza leya question umbuzo yakho ukuthi technology ya interfere. Akufanele interfere negatively. So uma ngistarta lo decision I had to ukuthi ngikhume nomlingani ngoba yabona i-partnership umama uthi uma implementa such athi uhashi kubantwana bese reverse. Oh yeah. Yeah. Kaningi abomama bayi home affairs. Yeah. Thina fanele sibe i-defense intelligence. Yebo. Because umama khumbula yonke amapasi endlini ingane zilalela yena i-date of birth sibuza yena birthday sibuza yena but umama manganayo wisdom uthani kubaba ukuthi afake the blending. We say we leadership don't lead only by heart, sometimes must lead by mind. Yes. Because uma uthatha lo decision uthi no like ngifuna 7 o'clock sidla siwa umama uzothi hayi wayongeke abantwana bazodla mase belambile angalambi ngesikhathi sakhe ngoba that's where i-division start. Yeah. So i-modern man istrugglisha khona manje ngoba bathi technology true technology right but ubani othenga amafoni Ngithi abhadele ubani baba. yes Minister of Finance I'm right mara bese alahli defense intelligence. Yeah. Manje umntwana afunde ikhaya nabangani lapha ku social media. Mase kufundwa uma kuyolalwa kuhle kulalwa kanjani amafoni ayemakamereni. Yeah. Angisha isekho lena ikharit uthi ugijima ibambe. Yeah. Manje ke abantu bathi bayolala you'll be surprised umntwana kulala ngo12 ungena ekamereni kodwa ngo7. Ubheka yonke into lapha out of izinto zangakwethu. So uma ufuna ukuthi i-technology ikusebenzele banika abantwana but kube ne-limit. Yes. Yes. Umntwana engalali ne-cellphone ngoba one umqondo uyakhathala. Yeah. Awuphumula uma ngala struggle eclassini. Une boyfriend ngewindow phela lamalanga abantu bathandana usendlini. Yeah. Bathi hayi nanga sekitchen babukane yabona into abayithoba ayachitha la bathandane at a distance ngefonini la Bakwazi ukwenza ama video calls. konke kushoda nje i-touch e-physical. Yes. So umuntu uphila i-life yangaphandle esendlini because of i-technology. Wow. And akenzi research. Yes. Wenza ezinye izinto ezizomkhipha endleleni. Ubona i-date kuza kanjani umuntu athola i-date alandwa imoto egate kunalezi zinto vele upresse khulaye kwifoni iyafika imoto izomthatha imnike address i-location itinansi ihamba ingane yakho Gone. wena uhlele endlini usetavern Wow. usonta kakhulu Hey. usonte kakhulu uzokhohla ikhaya Hey. manje ingane iyakwazi schedule sakhe ifika imoto imthatha ibodle kuyimall uyithola ingane seyihleli ngoba iyazi ubuya ngo8 ebusuku. Modernized life esihluleka ku-understanda mhlambe nje ama conditions and adjustments nama adjustments ukuthi fanele senzeni ngaphakathi kwayo. Ngiyayithanda ye technology evezako. Asithinde iphuzu lokuthi isenza bacho sibo baba singasahlonipheki ngoba sesimodernized. Ihlonipho isilahlekela kanjani ngesimodern? Yini la ekhona in the modern life esithi ngiyo eyebe isithunzi sakababa babukabela namkha vele besivele singekho ngaphakathi kwalelo khaya. yazi wayihleka esebenibiza abo James nabo Sweet akusathiwe baba uMthombothi. No. There was a reason kwakuthiwa baba kaBheki Oh. ukuthi uzazi ukuthi ungubaba. Yeah. Lokuba uSweet ku right Yeah. ube uJames ku right uSipho bona bakusena mehluko ukuthi uSipho ubaba omdala noma omncane noma sorry mlaleli noma sifunde obituary bathi bizana ubongane kuyo uzofunda la abathi Mr Mthombothi manje awusazi uthena noma uyi-program director ubona kuza umuntu Yeah. grey nithe ubongane. Yeah. So i-modern life mayinga disrespect or ingahloniphi ububaba Oh yes. Position. because ubaba is a seed. Yeah. Without ubaba there is no seed. Yes. And ubaba is not because uyasebenza. Yes. Ubaba is not because usekhaya. Wena bonga ukuthi kunobaba. Yeah. So abo baba ba adjustiswa abo Sweet
nabo love kumnani lokho ukuthi nazi ingane isikhulu kodwa sifika nini kwi decision ukuthi nangu baba uyangena ngegate yeah ngoba ubaba mangena ngegate kufanele kube nento eshiftayo la ukuthi izinto zi right ngoba ubaba iorder akusi abuse ngoba bengilalele mangizopula kancane kulabantu bamathalente komunye umhajo yes kwi-radio lo mntwana okhuluma ngenkondlo noma ngepoetry athi mama baba aningishayanga kodwa umhlaba usiyangishaya ibo athi mama baba nilahle the way nakhuliswa ngakhona nakhula nina ngalento enakhuliswa khona nase nayilahla nanginika i-modern life mayangimodernizer ingikhiphe endleleni ayibo athi aningishayanga kodwa ama-drugs angishaya yangithinta lonto le yeah and kusho uthi vele mina angizwa bathi ayizwa lento ngoba ngizozwiswa ngubani ngoba anizange ningizwisise so i-modern life ubaba kufanele put your foot down in a right direction yes ukuthi I hear you kodwa not this time awukwazi ukuthi umntwana kumvumetha embedeni nefone awukwazi ukuthi udelegate too much noma angazi ubayibiza ngesintu igama le delegation ukuthi unikele konke without supervision without uguard umntwana ulandwa imonto egate akasalandwa itaxi hey nalomuntu akamlande awumazi hey uzokuthiwa they are the missing woman nalo akhamba naye awumazi nokuthi bayapha awubazi nokuthi bobuya nini awubazi ayibo bahamba imizi yabo abo Facebook bazana kakhulu lapha yes kodwa wona nazana endlini yes kufike i-basic inqubo yesekhaya noma lento kuthiwa charity begins at home akufanele sithi like one akufanele siye mall sithi siyodle mall njalo singaqala singakazi ekhaya ukudla kwenziwa kanjani yeah ngoba ukudla kwasekhaya kuphekwa umuntu ombonayo konke kulapha ene ukudla ekhaya kuletha i-unity is a meeting is a eating meeting i-breakfast meeting ukwazi ukumbona umntwana ihlo lakhe ukuthi libomvu shutha akalalanga ukwazi ukubona ama sign uyabona mabe ukuthi masibheka ama movie asibheki ibehavior yebody mabedla labantu bayabhekana bacalana emehlweni ukuthi mara ubaba right ma but uma omunye edli take away sekunanokudla manje kuthiwa kulethwa ngudamene manje ke what's the reason ukuthi sihlanganise ifamily ngoba nginefoni nginanani wena kuwe nje ngifuna imali kuphela no I agree to disagree ukuthi technology ithatha over nathi siyayivumela isithathe over babugabela sisakhuluma njalo yazi ngifuna ukubuyela kancane ephuzwini lakho lokuthi fanele thina abobaba singakhohlwa ukuthi sizinhloko yes yayikhona lento ekheya kubamba nawe kwami yokuthi omunye nomunye abe ne gadget yakhe la ahlala khona adliwe igadget leyo yeah and ngabona ukuthi no man kusho ukuthi kunento engingasayenzi kuhle well on my side ngaletha ama evening devotions oh nice la wonke umuntu nasiceda ukudla akunamuntu ozoyodlela ekamereni lakhe hallelujah batsho uyokuhlala nefone yakhe lapho no sonke kufanele sibe setafuleni sibona nanoma mhlambe bose udlile wena usuthi but iba nesnackanyana or amanzi nyana namkhitiye nyana ozayisela thina nasidlako la yes ukuthi sonke sibe setafuleni ngaleso sikhathi nasiceda sibe nefundiso yala ekhaya sithandaze sonke yabona ngoba abantwana bethu abasathandazi babugabela ukukhuluma iqiniso abantwana bethu siyabathandazela abantwana bethu baza kufunda njani ukuthandaza bangasiboni thina sithandaza phambi kwabo so ngayiletha lama evening devotions ukuthi no fanele siwathome fanele sibe nawo sekungibo ke namhlanje abathi nanoma mina sengidiniwe ngizokuthi namhlanje khona evening devotion lengiyayidoja ubabona abahlezi etafuleni balindile ukuthi kanti asithandazi namhlanje so lesimilo esitshalwa ngubaba ekhaya sicakathekile yayibona ngoba siphila esikhathini sesimodern esifuna ukuthi sikwazi ukuadjusta ngaphakathi kwaso ukuthi itechnology ikhona kodwa ngiziphi ezinye zezinto ezizimilo
ama-morals engekhe ajanyiselelwa yi-technology, ma-changes, Yeah. ukuthutha emakhaya, ukuhlala emadrobheni, ukusuka elokishini, ukuyohlala e-suburbs. Izinto lezo angekhe zasusa that moral knowledge and moral stability efanele sihlale siyitshala ebantwaneni bethu. Bengifuna sithinde khulukhulu kulelo phuzu lelo babugabela. Ithi ngibuye lapha. Uyabona ama-generation to generation zobala yi-4 ingene kule ye-prayer kuyenza i-devotion. Yes. Laba kudala laba abo babakudala nabazali bababiza ukuthi ama-builders laba bongo-1946 Yes. or bathi silent generation yithi noma kulimele ingakhali ne generation lapho 1946 when kuze le generation ekuthiwa ama-baby boomers Yes. Leza bo 60 something. yeah 1946 to 1964 Yes. bese kuze ugeneration X ilaba beqale lapha iproblem labo 1965 to 79 Yeah. uX babu bathi kune behavior abakhula ngayo ayisho technology ayikho Yes. technology bekubaba Yes. so ubaba bakathenjwa ungathi mazukhuluma nobaba umtshele something ngathi ithi ngigugule ngithe igugula iyazi lento kababa let's why ingekho ukugugula Yes. hayi ukuthi ayikho ukuthi igugula ayirekhodanga ngithi Yes. ngiphinde Yes. igugula doesn't mean everything fana neBhayibheli ukuthi ezinye izinto azirekhodwanga njengoba sithi ngakwethu ngeke uyithole ingakwethu ukugugula uzoyithola mase sirekode thina Yes. so kwakuna order ukuthi ngirelaya ekhaya ukuthi impilo ihamba so kwakungana interference lesithi ikhona but how do you manage it bese kuze ke le generation yo Nkosi yami cabanga kona ama 1965 uphila ne generation ka 2000 lokuthiwa ama millennium so now how to raise abantwana ngale prayer devotion ebe eno mfundisi waphesheya ngengimusho opopular mayishumayela lapha ethi mara ushumayela njengaloya baba ngithi because angisuye loya baba that is why ngashumayela njengaye angisunguye Yes. but it doesn't mean good naye ushumayela into akane background mina yami background yakwaMthombothi yakwaGabela yakazwane Yes. bangathi awushe ibongo zabo Gabela ngeke asho ukuthi Mkhondo Mpangazitha I can't so msungikompare naye funda istyle nokakushoyo kodwa amezwi ami ayi original ngoba uGod ucreate mina ukuthi kuvele wena Yes. akacreateanga loya baba ukuthi kuvele wena so istarta lapho ke so mase uya kwi prayer devotion ntambama it's a good influence ngoba iwisdom vele ibuya kuNkulunkulu uthi uPaul eBhayibhelini uthi akufanelanga uma uzoba umholi ube umholi ongashadile hayi nina eningashadile angilwi nani ngiyaquote nje Yeah. ithi ngoba it's difficult it's almost not easy ukhulisa ibandla ungakhulisanga umndeni wakho le prayer oyistatayo ingane noma sekubona usepulpit ushumayela ithi vele ubaba nasendlini yashumayela singabi labafundisa abashumayela ngokuthatha uTikTok umix ingane ibona ukuthi hayibo ubaba lento akayikhuluma imosa akayiphili Yes. so wena ke ubafundisile that is a good thing ngoba uthola iwisdom wathola ukuthi ufunda ama verse 2 3 vele khona lapha lento le ifana ne ithi ngicetsela so manje abantwana sebenzani sebevuselela wena khumbula uDavid wathatha over kubani uSaul. exactly uSolomon Uthatha kuDavid. exactly yayibona lento lihamba kanjani Yes. so if wena ungubaba ungana legacy oyishiya kubantu bakho ubashiyela ibank account that is not legacy Yeah. iwisdom yilento bafundisa ukuthi iprayer ayinamali but ine foundation of hope and zonke into uzicela before ungene eclassini ingane ethandazayo uyayibona Yes. ukuthi ithanda benze njengalama sign amaRoma ukuthi benze icross bengazi but anyway Yeah. ukuthi usho ukuthi manje ngiyathandaza uNkulunkulu ubheka iplayer mayingene iyathandaza ukuthi everything so ubafundise kahle abantwana ukuthi nizoya esikhathini senu ngoba iBhayibheli ithi enye into inesikhathi sayo Yes. technology fundani bantwana basifundisa ngetechnology Yes. believe you me Yes. basifunda kodwa akufanele itechnology ithathe over ububaba so lento boyenza uyenze ngendlela right because ekhaya
nansi iphuze ngifuna ukuyifaka ama-shift asemsebenzini hayi ekhaya Fuzu lelo babugabela libuyelele. Ma-shift akuphi? asemsebenzini hayi la ekhaya Yes. ngisho ukuthi awuzuthi wena udle emini why udle emini singakafiki you are rude Yeah. mangidli lunch emsebenzini nawe idle lunch ekhaya Yeah. ukuze masiya kwisapha ntambama sonke sifike silambile ngingathi ngifike yazi kodwa bomama mari ngayi ngoba ngobaba ngicela anobo mama mari niyahlupha nidla kuqala singakafiki thina uthola okwakudla sekuma-microwave that's why awusakwazi ukugijimela ekhaya ukuthi ufike bengakaqedi ukudla Yeah. ngoba ubaba kufanele ngabe late emzini wakhe hayi Yazi le setup yabo microwave nani i-microwave technology angithi. yebo manje mina So kwami mase sithethele ya technology ye-microwave Sifake endlini. sifake endlini ukuthi ubaba nakafika uzomana press u nongo 11 Yeah. uzikhala itswi abantu balele nengane kuyenzani ihamba emguruveni ibuya phela thina yazi kweminye imizi kunomuntu odla ngo7 nomunye udla ngo9 nomunye udla ngo11 nomunye udla ngo1 ngamathi akuna order so lento le engithi kungabi nabi kufanele ekhaya nje ubusho kube ne-prayer family meeting yes kube ne-general annual agenda hayi sisihlangana ngembuzi nangenkomo kuyadliwa and then kuyaphuzwa what was the purpose ukuthi sihlangana yes besizokwenzana so that's why ingane ziphuma astray ziya ngapha nangapha ngoba silani basibizela inkomo sekhaya kune steak nithini leziteklesi Yes. silon steak kunabuba Yeah. ingane izwisisa it's not about ukuyodla inkomo is about siyohlangana Yes. but what is the purpose mangiphuma lapha emhlanganweni yeah phetheni uyibonile imadia movie yes ukuthi kuna generation entsha bafika abanye bagqoka ukufishana Hey. so sifundisana iorder masihlanganise family not inthele fanele ingane zethu zibe nalento ukuthi nathi sibe ne caucus meeting sabazali yeah ukuthi ingane mazifika ziyijabulele lento ukuthi zingayi ekamereni ziyokhuluma nabanye abantu abangabazi that is setup ye family ubaba mayengekho ekhaya then akusile ikhaya leyo yindlu umama mayengekho ekhaya noma ngaba na 7 bedroom nani akusiyo umuzi leyo is an apartment ngoba akuna coordination yes akukho iorder ukuxhumana ukuthi irole kama ifika la yeah yabona nomama oyi everything is a problem ubaba oyi everything is a problem yeah fanele sishiyelana ama roles ethu ungenzela konke ngikhuza unkosikazi mayethe wenza igarden ngithi manje ufunani bathini manje yes ukuthi bangibone ukuthi mina vele ongipheke mina ngi-expose ukuthi wena awazi ukupheka ngintshela ukuthi ngitshela ukuthi kuphekwa kanjani mina igarden mangihlula ngizothuma umuntu but ungabi ugeneral manager ekhaya hayi no singakwethu bakwethu siyafundisana siyakhulisana bobaba ngiyayithanda linkulumo ngiyakholwa bona ke nawe uzokuphawula uvumelekile ukuthi ungasithumela ama comments sikwazi ukuthi sibuye ngakuwe mhlambe kesinye isikhathi unemibuzo siyathokoza ukuthi ungayithumela nayo imibuzo leyo sikwazi ukuyithatha mhlambe unesihloko ofuna sisithinde kodwa sinobabugabela uvumelekile ukuthi ungakwenza nakho lokho usithumele isihloko sakho naso sisithinde sikwazi ukukhuluma ngaso namhlanje sikhuluma khulukhulu phezukwendaba yempilo yesimodeni ngoba kuyabonakala ukuthi esikhathini esiphila kiso lesi sigwinywe ngiyo abanengi bethu babugabela angithabulele ephuzwini nanda ebesithi isikhathi lesi sesimodeni sehlisa ukuhlonipheka kwabo baba isithunzi njalo njalo khulukhulu indabeni yokuba ngubaba ongasebenziko kulesi sikhathi esiphila kiso uthola ukuthi kusebenza umma kuphela ekhaya bese ke sazi ukuthi thina ngokwendabuko kufanele kube ngubaba oba yi-provider oba yi-protector owenza konke lokhu ekufanele kwenziwe ngubaba uthola ukuthi amandla wakhe awakhoni ukuthi angakwenza lokho ngenxa yomnotho lihlangothi elilodwa lelo lomnotho ingasokuningi okuningi kuyasebenza ingqondo kababa iyasebenza izandla ziyasebenza inyawo ziyasebenza net challenge aqalene nayo ngeye economy yayibona then uthola ukuthi i-economy istronganyana ngakumma
bese kube kula kuvela khona inkulumo ethi ubaba ongasebenziko ongana ngeniso ngeze wamhlonipha. Simodeni naso leso. David, ngikuphendula bese ngizokubuyisela kwi-back generation. Akekho ubaba ongasebenzi. Yeah. Akekho umama ongasebenzi. Yes. I-job title lisemsebenzini ayilayikhaya. Ayibo. Yes. Buyelele babugabela. I-job title lisemsebenzini ayilayikhaya. Baba mayisebenza umama engasebenzi. Akusho ukuthi umama akasebenzi, uayineloba. Ubaba mayengasebenzi akusho ase i-security layikhaya ngoba. Mabe ngangena igebengu zizoqala ngoba ubani abantu abafamasinyana ethi yo check imoto ukuthi ivula obani, inkomo zivulela obani. Ile security obaba mayihambile security obaba uzosala ngemali but ngeke ube nayo i-life. So who said umsebenzi? There's no job title ekhaya. Mina ngaba imanager kuthiwa ngubani ekhaya ngubaba. Yes. Ngaba i-CEO yakuphi? Bona sinama title emsebenzini ekhaya i-title ayisebenzi baba, i-title esekhaya ngubaba. Yes. Awusuye futhi anomfundisi ekhaya ungumama. Umama mayezoba nemali akahambe ayoshada nebank. Wow. Limphekele ibank. Wow. Limbulisi ibank. Hayibo. Libe i-ATM kuthiwa uyapressa nje. Ngibona uzophila yini. Uyawudinga lo mphefumulo ozothi mangabe uzikuhlaba ezasemsebenzini uthi shiyazi kunobaba onza so. Akunika wisdom. Lo muntu ongasebenzi. Uthi how to become. Ngithe uPaul uthi before uzoba i-leader qala ngekhaya. Ngeke ube yi-successful manager nasemsebenzini ungahloniphi i-partner yakho. Yes. Never. So ukuthi ke ubaba adelele unganamali, mina hamba nemali yakho ngibone ukuthi uzoba yini. Uzoba ilento ekuthiwa i-order. Mawufuna ubaba uzomu-order umbhadele ubaba. For one night or two ngikhuluma straight or 7 days umbolekile lo baba. Mhla imali iphela ubaba uyahamba ngoba awusuyo umuntu wena uyi-ATM. Asifuna ama-ATM emzini yethu. Nobaba othi mina nginemali success hayibo for every successful man there's a woman behind. Indaba inhloniphene kufana nasesontweni ngeke ngibabuke ke mina ngiyasonta ke. Yeah. Ngiyilida. Yes. Mase kunikelwa ingane ziyakubaba o ziyakulomuntu osebenzayo. Lo ngasebenza ziwuye. Wayibe ninganikani imali enisaphuma ngekhaya. So uzosearcha phambi kwabantu sibone ukuthi thina sidependa ku omunye nomunye akaphathi 20 rand yakhe 50 rand yakhe kungabonakala ukuthi nonke niyakubaba nakumama. Ukabona ubaba ke manje plaza bomama abanye abangake nabo baba abanye abangahloniphi. Uzobona lo mama ethi uzingane imayikhuluma ithi mosubaba kanamali. Itshelo kwani ingane anginamali. Hey madoda. Is how you behave. Ithi ubaba kasebenzi. Mnike lo baba imali. Ayifake ephakethini manifika lapho kubhadelene ngecard lakho. Ngeke kwenzeka ke mina ngikhuluma. Hey babugabela imali leyo. Mina kwenzeke kimi ke mina. Mina ngikhuluma ngami ke. Once nje early this year or last year. Ngithatha icard lika mama ngiyobhadela ngalo. Yeah. Manje lingishaya ngokuthi angiyazi mina ipin code kaMama ne-cellphone yamama. Manje sengiyamfone ngithi ithini ipin. Ingane ithi ma kanti kwenze njani ubaba akasenamali. Wayesebenzisa icard lakho. Ngithi yewona nale mali lapha ifakwe yimi ngifake kulukuzana. Kodwa uyabona ukuthi kunjani manje? Uyalulazeka ngoba umama utshela ingane ukuthi uphethe icard lakhe. Wayengamtshelanga kuyimi engabona. So ingane yabo ukuthi every time makufika umuntu ozosebenza la ekhaya. Hey baby. Yeah. Hey sebeqedile ukhiphe ubabhadele. No, khulumana ekamereni. Yes. Uvele baba uyazi abomama abane wisdom bayigqokisa indoda kube ngathi impahla zithengwe indoda sithenga unguye. Hey umama onani one wisdom. Hayibo. Ngoba iBhayibheli lithi umuntu othole umfazi uthole igugu. Meaning if you have found the woman you have found a precious thing. Uthole igolide mawuthola umfazi hayi umama. Umama ilozothi indoda inamali, indoda iyaphuza. Indoda uzibuza iphuza wena usuku ukubwenzeni. Nansi into ke bengizokutshela kuhamba ilibrary ekhaya. Yes. Engogogo nomkhulu yazi yaphi? Iye ku old age home. Ayibo. Sithethe ubamkhulu nogogo
i-library yonke yekhaya i-archives yonke eyazi ukuthi la isibongo sakwaGabela sakwaMthombo sathoma kanjani bayisa lapha ni delivery grocery kodwa ayikho into eniyithola babugabela manje uthola ikhaya alinasekelo ne-direction ngoba ndithathe i-modern life mina ngingajabulela ukuthi ngiclean umamami umama sekhaya umngami angicleanele umama masefike kwi-stage ukuthi it's good or ngimicashele inesi it's okay but I must not be too distant to my mom because sekunesimelo ubaba unesimelo umkhulu unesimelo uzingane zethu unuka njengomkhulu why bengingamwasha umkhulu uhamba ne-wisdom uhamba nezibusiso number 2 uyafika ke wena awusena sikolo ngoba isikolo sakhe somkhulu sihambile to this day I'm blessed my mom is still okay not to that level over 84 years wow but mangihlala naye ngiphuma ngithwele igrocery kamoya bamangala abantu ukuthi iproblem asemsebenzini usolve kanjani yes kanti uyithathe lapha endlini kugogo yes uyithathe kumkhulu that is a foundation isikole siqala ekhaya number 2 kunegama lithi well lesikhathi uyindoda ngifuna ukukhuluma namadoda nalawa soft uzuvumela ukusebenza umfazi nje kahle wena ukwenze njani no imbuzo omkhulu loyo babugabela no ma uyindoda umfazi maye emsebenzini hamba uyofuna umuntu one disability babugabela uyasebenza sengisho disability la yes phela disability la hayi la sibabonile abantu abanganazandla abanganangalo hawo banemonto bane-technology uthatha ubona una everything ma uyindoda don't allow ukuthi umama maye mina ke ngiyazicheck futhi ungamsheli umfazi owazi ukuthi unamandla okudlula wakho ngoba umbona njalo uGabela hayi umbona mamdate mawuthi umdate ewimpi athi hayi sorry kubiza amagama la kule restaurant leyangasekhaya athi hayi uthi niyangena lapha la uchucha khona wena uthi wena hayi ngizophuza itiye kuphela athi hayi dali iba free ayibhadela ibhile kathi snacks ubona ukuthi the next thing mawuthi uthi umvakashela kwi distance akuthelela i-full tank akushaya i-full tank akufaka amatayere hayi angithola thina so you are surrendering yourself manje ngipopileke la uthole phela inkinga upopani uzokujikela lo mfazi athi uyindoda wena awukuseka safuna ukukhipha amakhaya wakhe yabona umfazi mangiqala wathola i-degree yazi ngenzani mina nami ngifunde okunye kuseceleni ngiyakhompyuthela ngabo wathola indawo ukuthi ngithi wangibona ngithi lo ubhizi nge-economics ithi mina ngenze i-agriculture shothi uma ubaba kufanele uhlale ube ne-reason why fanele ube ubaba nawe man hawu man hayi nebruke lakho sehlale ethungiwe why ungawudonsa impahla nawe umthengele udala uthi uyazi umama usikhathi noma uhola imali encane kuneyakhe angisho nanalento ama BEE abo government banika abafazi bethu amathenda bebeshaya ku-interview ngekho wena babanika imali ingekho bese bethi hayi ubaba sekhaya ke lo thole bakubheka kanje bacale so fanele ufike nge4x4 mfana uthenge nguwe ngoba wenza umsebenzi uyakha uyalima uyicarpenter no ungabe ubaba wejeli no wesimodeli akathola odengezela akathi mayibona ama overall uthothi uyi-engineer uthothi isole ekhaya ishaya nguwe iba ne-reason why ubaba nawe man bese ke kufika ukuthi ma ubaba unobaba when you became a man let me put it in ngesikhuwa yes you were embracing pain the day you were called a man you were embracing the pain to gain no pain no gain you can't be a man unganama pain frustration okukhulisa umama ese over 25 years umfundisi imithetho yakwamthombo is not a child's play hey babugabela uthini uthi nakafika vele ufika angazilitho ube nguwe omkhulisako omfundisa izinto zala ekhaya hey abanye sibafundisa nokuayina degree yakhe ayicedile but yasekhaya kanayo ngisho usap A umthoma phansi
kuthi bengambona ukuthi umakoti oartificial. Hayi Mr LG. Hayibo. Makoti oartificial bengambona umfundisi ukuthi umqombothi wenziwa kanjani. Yes. Iphuthu lenziwa kanjani. I-traditional food. Yes. Ngoba ukuye America nibuye nifike nalendlini idlu kwase America. Ah. Shutha nifikanga eAfrica. Ah. Awufikanga ngakwethu. Makufika ngokufake kunuke imbamba. Yes. Inuke imbamba. Yeah, kwenehlamanyana nje uzwe nje ukuthi sisekhaya. So bese uthatha ke le Bayten uyinika indodana. Hayi indodana. Kuhlukephi indodana nendodana? Indodana umfana nje ubheka imali zika babakhe adle abe yindlalifa adle ifa angalendlali ilifa. Wow. Uya inherita nje athi kubaba muzi kababa wakhe uzawuthoma nini. I-double store yami wena ngifuna i-triple store. That is indoda na umfana wakho oyindodakazi yakho kufanele kubonakale ngezenzo eziproduceako ukuthi no lo muntu akazalanga nje indlalifa akazalanga nje indoda kodwa naye uyindoda hayi indoda is a question mark mangibuza ukuthi what is the difference between indodana nendodana. Undodana une question mark. Une question mark ukuthi are you coming to be a man? Or are you now a man? Are you a man? It's a question mark. Yes. Indodana, are you a man? Wow. Bengazi. Are you a man? So fanele athi yes baba. Yeah, athi yes baba na. Yeah, that's why ethengi nomuzi baba. Nami sengubaba. Akabe ubaba ngokutholisa abantwana ingane. Oh. Ukuthi siyafana masingale kwishower akusho ukuthi uyindoda. Yeah. Ungumuntu wesilisa. Yeah. Akasiyindoda. Yeah. Indoda akusumuntu onengane. Umuntu onobudoda. Umuntu one qualities ze leadership. Ngoba indoda is a manager, asekhaya CEO. So indoda na. Yeah, umlobolelo umenzele konke. Awumakoti uphuma ngo left phuma ngo right. Akuna culture. So kufanele sibe nalonto ngoba uyabona abantu abaningi bazozubhlungu. Uthi uma unemali urich una everything bese ucabanga ukuthi ingane zakho zofana nawe. Uma ungazifundisanga uyabona rich man poor dad uyifunde. Yes. Ufundisa umntwana ukuthi how to work without being paid. Yes. Kuza abe ne ownership noma umshiyela yonke le legacy yenziwe yonke le life esinalo asala kwazi ukulikhulisa hayalibulali. Ngoba abantwana bethu bajwayele ukuthi yonke into abayoyenza bayabuza ukuthi ngiyothola malini. So rich dad and poor dad Robert Kiyosaki wathi nakabathatha rich dad yena nomngane wakhe abafaka esitolo sakhe basebenza lapha zange ababhadele. Lo mbono wathi uyambona ukuthi labasana laba banokubekezela okungangani nebona intention yabo bekukwenza imali. Bazohola bazohola kanjani ungayazi njani. Iyangiyaphela sikholi but lokho kwatshala isimilo sokuthi wow now nendo yakho awucali umholo because a wage is just a wage. It's an energy. It's an energy. Iyafika ihambe. Yeah, yabona. But profit, it's legacy. It's generated. It's generated. Yabona mangufakazela kuloko. Sinengane, sinemonto. But siya ecar wash. Ngalu nendodana. Hawu, amfowethu. Hawu. Ayisebenzi Saturday. Mandodana fanele ishaye imonto zika baba uzofunda icar wash ekhaya. That's a rich man, poor man. How we reason? Sicabanga kanjani samadoda? Phela umcabango poor uproduce ama results poor. Umcabango onothile ukhipha umnotho. Ibehavior ngeke ukuthi ngoba umfundi zoba nabo kodwa nawe zama ukuthi ingane ihambe ngendlela ezoba yiyo tomorrow. So says the Bible. Umkhulisa umntwana ngendlela akazoba yiyo tomorrow. Hayi umkhulisa umntwana ngendlela errong. Umntwana afunde ukwenza amaqanda ekhaya mayizoba nomkhwenyana engabuye emzini lama-U10 akashaya ekhaya kunemali akusiye yakho kababakho. Bengifunda Think and Grow Rich akhuluma elinye iphuzu lencwadi ithi na ufuna ukuba successful
awuthomi ngokuba successful. I-success ithoma engqondweni, Yes. icabangeni. Uthi you need a mindset to be successful. You don't need money to be successful. You need a mindset. There must be a mindset shift to be successful. Sikhulumisela kilo mbuzo engulethile babugabelo ukuthi i-modern life ithi abobaba basasebenza, abobaba basahlonitshwa, abobaba banamathuba, abobaba manje we are bringing a solution now to say if you can shift your mindset, yabona, because i-success ayicali ekubeni nemali. Fanele ube nengcondo ecabanga nge-success. Then uzoba ne-success. Bese silethe isibonelo wonke lama products nama services esiwasebenzisayo I started from an idea, and each and every idea generated from a mind. Engqondweni yomunye nomunye umuntu, imoto bekuyingqondo yomuntu, izambatho esizimbathako ingqondo yomuntu, ukudla esikudlako ingqondo yomuntu. So wena njengobaba ohleziwe ekhaya uthi no isimodeni sisilimazile, isimodeni senza ukuthi singahlonitshwa thina sibobaba, where is your mind? Ingqondo yakho uyibekephi? God said to Abraham, I will bless you as far as your eyes can see. That's powerful. The mindset, God was referring to your mind. Your mindset is an architect yokuthi ufuna ukwakha indlu enjani. Lo muzi awuvelanga noma kuthi uthengile noma wakhile. Uqale la. Yes. Awuqalanga ngebank. It's an end result. Imali into esekugcineni. Imali la. Yes. I was blessed to angazi ngiyabreak ngeke ngihamba no Dr. Miles Monroe. Yes. The late Monroe. Yes. At Lawrence, where is a rich place? Athi basho bantu bethu crown mines, gold, wow. No, it's in the graveyard. There lies a man who was thinking, but not producing the thinking. Not producing The thinking. All those ideas ukhambe nazo ethuneni lakhe. Yes, procrastination. Gizo. Ingqondo yakho sonke siphiwe. But ingqondo yakho mayingana vision. Njengoba uNkulunkulu ukhuluma noAbraham. Might as far as how you think. Yeah. Angisho your eyes. Yeah. As far as they can see, uthi ngizokubusisa ngendlela omagina ngakhona. Yes. So majinileke sekufanele ubuyele emva kwenza ke step 1, step 2. Uwabona ngeke ngakhuluma kwesisikhathi ngathi indoda engana vision ibhlungu awazi ukuthi the next 5 years like akuzoba njani. Oh. Akuna ma review sessions. Oh, LG. Oh Lord, Jesus. LG. Ukisa kude manje. Asikwazi nokuzibona sizinwetshana. Akuna ma anniversary like Hey man. sibamba nje ngalowa 14 February kuthiwa uvala kungathi umthombothi is day. Hayi bafowethu. Yabona ingqondo yakho iphakela lento yiyo ne tombstone yakho siyibona ngengqondo yakho. Yes. Ukuthi ingqondo bakwenzela kodwa kahle abantu laba bangasebenzi fasibenzele nje amatshe nje siwabeka masibeke nestamp. Yeah. Singamenzele umuntu tombstone enkulu yena angayenzanga esaphila. Yes. LG bengibawa ukuthi ngikuthinde kancane Please. nje ngikuthinde LG. Ngikhumbula ke linye lamahlelo wethu sakhe sathi ungabi yindlu engapheli. Soloko wena kwaba maboda ajamileko awufulelwa. Oh Jesus. Awufulelwa uze so uyathoma uyacracka Indle ngaphela. yeah so ya crack uyabharasa uba namasasamba and ijamile lendlu ayipheli. So sibabo baba abathoma izinto singazicethi. Ngifuna ukuthinta lelo phuzu lelo ke manje ukuthi why sibo baba sithanda ukuthoma into sichiye phakathi sithoma into sichiye phakathi sithoma into sichiye phakathi sithoma into sichiye phakathi at last sizithole singanando esiyakhileko yajama yaphela. Dream deferred. Cry the beloved can't. Ubaba
ongazi ukuthi uyaphinde in the next 10 years uyingozi. Hey, Iwa indlu ekhona. Crack ifestere ekhona. Igated quality ekhona. Lo baba lo kushuthi lokho akanakho akusikho into yakho uyikhophe kubantu. Indlu ayipheli nje because ukakunga ngobana yena kazange ayihlole phansi kulento ila athi ngizoyenza ngicede. Shukuthi kwayena mina vane ngibona ukuthi kwayena akakapheleli kuhle. Akana direction. Ya ngoba nasithi uyindlu engapheli sikhuluma ngawe wena ungacabanga the building but actually si refer to you as a person ukuthi you are not growing. Ubaba fanele agrow. Hayi ngeage. Age is just an excuse. Or abanye bathi it's just a number. Yeah. Ngenza izinto ezinye abanye sihleli nje. Abafike ngisho ku 50 years. Mali bathi umsebenzi awukho. Kufika abantu bangaphandle. Abantu abasakwazi ngisho upetchi okuzozo. Awu. Abantu abasakwazi ukuthi basilungisela abopompi kuthi umalume olapha ekhonini uyolungisa ipompi wasekhaya. Sekuthatha yonke thathwa abantu bangaphandle. Abantu bayavilapha ngisho njalo. Abantu bayavilapha sena umalume estradini sithi uyade senzela amafestere bayephi labo uyade senzela isceiling bayephi labo ngithi noma sesebenzini we are the blessing to bless the others ngayimali esifika ngayo Saturday akwenzele mawuthi akwenzele ipool nje ipool akakwazi ukwenza njengomuntu ongaphandle. Yes. Asina amadoda alambile. Sinamadoda avilaphayo. Ayi ulambe kangangani ukulamba hayi kwendlala ukuthi la ufuna ukuphumelela kangakanani. Ngoba i-success breeds success. The sky is a limit. Yes. Angeke uthi sengothatha umhlala phansi. Akusho ukuthi hlala phansi bathi thatha ibreak. Mawuhleli phansi should yonke into. I'm sorry to say this. I'm a psychologist nama researcher bazokutshela. Abantu abaningi abathatha umhlala phansi ahlala ekhaya uyadina. Yeah, ngoba sayagada nokuthi izithatha ezincane uyagana uyabalabala akana purpose athi ya ngisasebenza wawusebenzela wena ayithina ya ngisangiboni wena wangaziboni but if bo build into beyond retirement beyond the grave then ngeke ustop uzoba nama 5-year plan ube nama renewal ube nama 2-year plan indlu mayithola iso kuyishintsha yabona bomama bangichaza bayavakasha mayivakashile uzobona endlini athi leli khabethe alisese right usefuna kushintsha uthi wena hayi kanjani usho manje nawe ufana you must up the game, you must adjust. ube ne project 1 no project 2 no project 3 ulale 8 hours hayi 24 hours indoda engana vision ufana nendlu engaphelanga kunezindlu ezini zakhe wazafika lapha but because ivision yayingafikanga kwi roof iphela indlu ingafika ku roof because of the lack of the vision. The vision is not about a struggle but is about ukuthi uyapi. Ukugabela kungakwethu asikacedi mina nawe siphakululile kwanamhlanje umbukeli wethu uzasilandela enkundleni zokuthindana athole ukuthi sibuya nini nelinye kodwa ihlelo nesinye isihloko yena aqinisekise ukuthi ukhamba nathi mhlawumbe nje ama services onawo ngiyathanda ukukhuluma mina ngebusiness babugabela ngiyathanda ukubona abobaba bazisebenza bazenzela ingeniso unama services owa provider mhlawumbe as a businessman ngathoma esikolweni ngithengisa ama-sweet ngingangena eclass nje kuphela but let me answer you because of time ngoma cake ngoma orange ngoma bethe but ma-sweet anginebhukunyana leya ngifaka imali wow ngaqala uba independent kubaba ngabona ubaba urich ngizoba isihlayela ngizoba indlalifa ngingadlalifa kunabantu abadla imali zaboyise abanalutho namhlanje ngoba bazange basebenza kodwa ke mina ekhaya ngine funeral services over 5 years lokho ngibereka yes i-black card Vukani yes cabanga abantu bashonile mangithi iVukani ngisho ukuthi nangale ispirit sakho asivula sisebenza sizovula ibranch la social group ise-Soweto siphinde sibe nama-mobile kitchens mobile toilets senza ama-tent mawufuna i-tent noma le-200 frame yama-tent ikhona endlini so i-catering catering ikhona endlini kwenziwa ama-perfume siyawa-manufacture yezo nginuka kamnani kanjani anginuki njengobaba nginuka njengo-modern man kuningi mthombothi ukuthi
success breeds success. Yes. Singisiyakha ngapha uyabona nje kuyahamba kodwa ke Yeah. to say the least mawusifuna sikhona nje Yeah. njengoba uwazi ukuthi sinabo email address nani kodwa sozinika kwi next chapter. Mawufuna nje mobile toilet siya deliver nge weekend. Mina ngiyalwash i toilet, ngilwash. Yes. Kodwa imali mayiza isho ukuthi ibuye toilet. No. Ayisho njalo. Ayisho kuya lapha. Sisenza i-mobile fridge ifike ku right ufake konke igcwale ukudla. Yeah. Isingidonse ngigqoke avorele blue. Yeah. No babugabela bengithi angikulethe ngikubuze lo mbuzo ekugcineni ukwenzela ukuthi ubaba ohleziko neidea yakhe ebekayinyaza acabanga ukuthi angekhe yasebenza. Nakezwe ukuthi hayi kanti babugabela uyayenza into efana nale ithi nami ngisikime la ngikhona ngibe ngu-service provider. Yebo. Ya no ngithokozile ukuthi ngibe nawe ngakwethu namhlanje begodwa siphakulule sikuphakululeko singalayelisa nababukeli bethu. Siyabahlonipha lento lesiyenzayo akusiyethu yethu sonke. Yes. We are nothing without the other. Yeah. Umuntu ngomuntu. Kwamambala. Ubaba uLawrence Gabela mlaleli siyathokoza ukusilandela uza klika ilink esizokuchiyela yona ngaphasi ukuthi nawe usubscribe activate notification bell yakho ukuba ngewokthoma Tommy nas-uploada our next episode. Sithokozile ukuba nawe namhlanje. Uzima kwenzele kuhle khokho kwenzako ube ngubaba onesimilo ubaba ohloniphekileko ubaba olakhileko ekhaya lakhe begodwa ungakhila kho kwaphela nemphakathini ohlala kiwo. Sithokozile.